Yes, kanonye mbifurize umugoroba mwiza, umugoroba umugisha, kuri utwo mu masaha ya nimugoroba, umugoroba umugisha, kuri utwo mu masaha ya mu gitondo. Biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe ihawe ihagaze. Turi ku mugoroba ku itariki zigera kuri 20 z'ukwa gatatu 2025. Birumvikana, tuba tugarutse mu cyitwa amakuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripoko. N'imirwano ikomeje guca ibintu mu gihugu cy'u Burundi cyangwa se imyiteguro idasanzwe. Bwana Kalimba Aimable, umeze neza? Umeze neza bwana Moses. Yes, ndemeze neza, ndashima Imana, nta kibazo na kimwe gihari, ibintu ni amahoro. Tugarukanye imbaduka ya gikomando, ni ya makuru adasanzwe tuyasanga hano. Yes, rero twakinjira ngira ngo ubonye icyitwa ibifa. Kanya gato video niwe twayirebanaga. Umbwira ati koko uwitwa General Neva yakaniye. Ariko umugabo arayisinisha. Uyu mugabo bigendanye n'amakuru mfite, nzanye kuri Arumasa cyangwa se amakuru dufite, biragaragara yuko isa n'isaha ishyamba atari ryero, noneho bimwe twavugaga bishobora kuba bigiye gushyirwa mu bikorwa. Ngira ngo mu masaha kare twagiye tubabwira byinshi bigiye bitandukanye birebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Banza mwisubiza abantu twinjira. Mboneyeho kwifuriza abakunzi bacu bahereye mu gihugu cy'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, intara y'Iburasirazuba, Iburengerazuba, umujyi wa Kigali, mukomere cyane kandi rwose tugarutse n'aya makuru adasanzwe mu gihugu cy'u Burundi, mu mujyi wa Bujumbura, mu bice bitandukanye Cibitoke ndetse n'ahandi hatandukanye mu Kayanja, mu tundi duce dutandukanye mu Kirundo n'ahandi hatandukanye muri rusange muri korine zose zo mu gihugu cy'u Burundi turabashoboje. No hanze y'igihugu cy'u Burundi, abari Uganda, abari Tanzania, Kenya ndetse na kure y'Iburasirazuba no mu Rwanda. Yes, nuko tubasuhuje bose aho baherereye hose. Abirumvikana babibereye no ku mugabane w'Uburayi mu ntara gato diaspora, ariko ngiye kucyari ko nkunda gusuza cyane. Ubwo nuko ariho ugira inshuti. Baba bari mu ntara gatatu diaspora ni Canada, mu gihe Ubufaransa, baba ariyo babibereye mu bice bigiye bitandukanye, kuko rwose tubasanga i Rwotamasimbi, United Kingdom, Amerika, hose baba ariyo. Twinjire rero sasa, twinjire ngira ngo muri ano masaha dufite inkuru idasanzwe. Ni amakamyo agera ku 16 yerekeje ahitwa Cibitoke, akaba ari amakamyo yari yerekeje Imbonerakure. Amakuru amaze kumenya rero bwana Kalimba, ntago amakuru asanzwe. Ngira ngo ibintu turaje tubyinjiramo tubive imuzi n'umuzingo, abantu bamenye byinshi igihugu cy'u Burundi gikomeje kugenda cyitegura, kirimo kiritegura ibintu bidasanzwe. Ngira ngo twababwiye aba South Africa bari bagiye gutanga icyitwa imyitozo hajya hano za Cibitoke, mbabwira byinshi. Turaje rero tubyinjiramo tubive imuzi n'umuzingo. Bwana Kalimba Aimable, turaza gusimbukira i Bujumbura turebere hamwe indi nama idasanzwe rukokoma imaze kurimura mu kanya gato gashize. Ni inama yatangiye ku yasase yigaga mu cyi yari iteranyije bandi, nabyo biba biri imuzi n'umuzingo. Turaza kugera twerekeza mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko tugere tubapudetinga tubabwira uko situation ihagaze. Muraza kumenya byinshi bijyanye n'amakuru adasanzwe. Yinjiramo tuva imuzi n'umuzingo, ngira ngo abantu tugenda tubabwira uko situation ihagaze mu bice bigiye bitandukanye. Turaza no gusimbukira hano Kibira, naho imyitozo irakomeje. Twapudetinga abantu tubabwire uko situation ihagaze. Mbega gatanu kuri kagenzi kako upfa kuba gusa wateze amatwi, uraza kuba ugenda umenya byinshi bigendanye n'amakuru akomeje kugera aturuka ku butaka bw'u Burundi. Twerukanse cyane rero sasa, ntabwo nibutire cyangwa se ngo ntindire abantu, ariko hano ndimo ndabona umuntu uri kumbwira ati imyiteguro idasanzwe yakomeje hano i Bujumbura, cyitwa umutekano udasanzwe urimo urongerwa. Ndimo ndabona abwira yuko rwose ngo abasirikare mu masaha y'umugoroba bari kwiyongera mu buryo budasanzwe. Ibi ni ibintu nabyo navuga yuko bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane. Twinjirire rero sasa. Bwana Kalimba Aimable, twinjirana ikibazo kigira kiti, ngira ngo mbonye amakamyo agera kuri 10 atonze umurongo yerekeza hano za Cibitoke. Ibi bintu birimo biragaragaza ishusho. Iki kibazo nkunda kukikubaza, ariko impamvu ngikubaza nuko uko ibintu twari tubizi, uko bwije nuko bukeye ibintu bihindagurika. Nimba mu kanya gato hajya amakamyo 3 tukabona 16 hari ikintu gihindutse. Urumva icyo gihe biba bimaze guhindura isura.
urumva amakamyo 16 ni amakamyo harimo abasirikare benshi bayida. Mm. Ni ukuvuga ngo rero ahangaha hari ikintu gikomeye kiba kirimo kirapanga ibi bintu. Ngira ngo mu mboni zawe, ngira ngo ijambo ni irya ibintu tubyita iki? Ese imyiteguro bagiyemo imeze ite? Ese amakuru twayakurikiranye byifashe biti by'abasirikare? Ni ukuvuga ngo bwana Moses, ku kijyanye n'iyi myitozo y'abasirikare, ku kijyanye n'imyiteguro y'abasirikare ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'abafatanyabikorwa babo aribo ba FDLR, hasi ujye ubimenya ko nabo aba bafite aba FDLR barabafite 19,000 ntabwo ari abasirikare bake. Urumva iyi myitozo rero n'imyiteguro ikintu igamije, intego ikomeye ni intego yo kwitegura umwanzi ngo ushobora kuba yabatera umunota ku munota cyangwa isegonda ku isegonda. Umwanzi nta wundi ni Red Tabara. Nubwo uwitwa General Neva cyangwa Perezida Evariste Ndayishimiye akomeje guca inkeramucyamo cyangwa se gusa naho yijijisha agaragaza yuko abazamugabaho igitero ari umutwe wa Red Tabara ukomoka mu gihugu cy'u Burundi cyangwa n'indi mitwe itandukanye ikomoka mu gihugu cy'u Burundi, akavuga izina ry'igihugu cy'u Rwanda mu madisikuru menshi mu bice byinshi bitandukanye, ariko ndakubwiza ukuri ko Red Tabara tayari buri gace kose ka hano mu gihugu cy'u Burundi yamaze kukagiramo, kandi impamvu ikomeye cyane Evariste Ndayishimiye ari kujya mu bice byinshi asa naho atatabaza cyangwa se yaka impuruza, nuko yamaze kumenya amakuru y'uko Red Tabara ifite abanyepolitiki akorana nabo, babandi atatinyuka no kubwira ati ndaguhagaritse nkukuye kuri izi nshingano, babandi atatinyuka no kubwira ati wowe urahanwa cyangwa urafungwa, bari gukorana na Red Tabara. Yes, birumvikana rero ibyo byose ni ibintu bikomeje kugenda bikara ndetse binafata indi ntera, kugira ngo ikijyanye n'amakamyo byinshi n'ubundi niyo myiteguro bari kwitegura Red Tabara yuko isa n'isa bishobora kuba byagira gutya na gutya biri duhangatanyije. Ngira ngo nanababwira abantu yuko isa n'isa impamvu bitegura Red Tabara ukubera iriya Uvira. Ni ukubera iriya Uvira rega, ibi turabihuza na situation y'uriya mutwe urwana mu gihugu cya Kongo ari we M23. Twa ngo M23 yarabivuze bibwira Evariste Ndayishimiye ati rero Perezida Evariste Ndayishimiye, icyo turi kurwanira, turarwanira uburenganzira, turarwanira ubuzima bw'abaturage mu gihugu cya Kongo, turarwanira uburenganzira bwacu twimwe n'abanyagihugu bagenzi bacu. Ibi uri gukora kohereza urubyiruko rw'imbonerakure rukaza kwica abaturage bacu mu bice by'iwacu, uri gukora amakosa akomeye cyane, kandi aya makosa nuyakomeza tuzihorera mu buryo bwa kinyamwuga. Bashobora kwihorera bahereza support Red Tabara mu ntwaro bakoresha bambuye FRDC, akaba arizo Red Tabara ikoresha. Bashobora kwihorera Red Tabara wenda banayisupportinga mu buryo bw'abasirikare, nta wamenya niba M23 yabikora. Ibyo byose rero nibyo bikomeje kugenda bitera ubwoba Evariste Ndayishimiye avuga ati nyamuneka ibigiye kumbaho none n'akaga n'akandare katigeze kanambaho ku isi nabaho. Yes, birumvikana rero ibyo bintu biraza kugenda bifata intera, ngira ngo genda twarekera kuri nkuru idasanzwe tukagarukana hano ku mutekano muri ano masaha y'umugoroba. Mu kanya nibwo mpamagawe n'umuntu w'u Burundi ambwira yuko rwose ikijyanye n'abasirikare muvuma militaire yamaze guhinduka mujyi wa Bujumbura. Ibi bintu bijyanye no kongera umutekano byo tubaza kubyita ikibwana karemba, nimba abasirikare noneho harimo haraza na bamwe mu barinda perezida w'igihugu, urumva ibintu biba byamaze gufata intera. Ibi bintu turaza kubyita iki? Ese Red Tabara ni Bujumbura iriyo? Ahangaha ikintu turi bubyite turabyita ubwoba. Ubwoba bushingiye ku myiteguro, bazi neza yuko Red Tabara yamaze kwitegura guhangana n'ubutegetsi bwa kino gihugu cy'u Burundi. Red Tabara yamaze kwitegura guhangana n'igisirikare cy'igihugu cy'u Burundi aricyo FDNB. Red Tabara yamaze kwitegura guhangana n'icyitwa runo rubyiruko rw'imbonerakure ruhora rutozwa buri munsi gukoresha imbunda ndetse na zino mbunda za gakondo. Ngiye nkunda kwita ngo ni barumuna baba FDLR. Abanyabaribaye. Urumva ni ukuvuga ngo imikorere imigirire yabo ni kimwe n'iy'aba FDLR. Ni ukuvuga ngo ibyo ubona cyane kenshi binakorwa, imbaraga nyinshi ubona bano basaza bakuru ubona bari mu rubyiruko rw'imbonerakure batanga imyitozo, propaganda ndetse n'ama-ideology menshi atandukanye ukomeje kugenda ashishikarizwa runo rubyiruko rw'imbonerakure, usanga
zino ideologies zose cyangwa se ingengabitekerezo nyinshi Red Tabara iri gushaka kurwanya ziri mu rubyiruko rw'imbonerakure zirasa neza cyane nizo FDLR yavuye mu Rwanda 1994 yari ifite, kandi noneho bikanagaruka n'ishusho iri kugaragara ino FDLR niyo iri guhereza imyitozo n'urubyiruko rw'imbonerakure, niyo iri guhereza imbaraga kino gisirikare cya FDNB mu bice byinshi bitandukanye. Aba FDLR ababazi barababona bakabasobanukirwa kuko barabanye muri Kongo barabazi. Ni ukuvuga ngo rero ibintu bikomeje kugenda bikomera, kandi uko turi kubibona ubu bwoba Evariste Ndayishimiye afite bukaba bwamushyize no kuri pressure yo gutoza urubyiruko rw'imbonerakure zino mbunda ndetse na zino ntwaro za gakondo zirimo imihoro dushoka n'ibindi bitandukanye ngo zishobora no kuzakoreshwa zica abaturage. Ntabwo bizoroha. Byumvikana rero amakuru menshi cyane arebana n'umutekano, politiki na diplomasi tugiye kubivuga bwakira bugake. Reka ushimire. Turakoze cyane bwana Moses. Bakunzi ba Donani Cote TV, kora subscribe hasigaye dukomeze twibanire.